Kalong kasngi ka bakraw bat kabadap na kajingkemen niya ka KJP Assembly. Aga balayo bante pat ba ek office terekam batamai kabadan ha IGP Shillong. Yang ni ka office lap te pat ba do Reverend WP Marbanyang budi moderator ka KJP Assembly. Ka program kelas sedang na kajingeseng belengkot bala penyat uteman basan W lengdo bat layo aki kentian pediang sobhanu Reverend BD Shangdiar, secretary ka KJP Assembly. Lapan tip do Reverend M. Shala budai Senior Administrative Secretary belapan lut nyo point kendai iwe klortam ban pendap ikan kejingshna. Na ka jing tray ha commission compound meta ka office kala kadria askajaka ka bakham he bat ka bakham bit kambyang ha IGP. Moderator ula pleru yu mau nong rem kom kadak jong kejing job bat kejing syakri. Habakran Hagani kasni Reverend WP Marbanyang ulang bagani ke office kalong kum keselang mat jangka KJP Assembly berokawai. Kani kadi kasni ke bakraw ke history jangka balang Presbyterian hari kasih jantia ke balang kejenggerku tang ya kani kathan nraya ki pateng ke banang wan rukum jo bahkan kot tang hagani ke pateng ke bementa. Lapen syong kun cucu kani kasni hagaba kinong tray ke office kila ay kejeng ruai ke bagerpang ha ke balai don rengkat kibai ru ha ke kesini ke balap play ke office. Halor jom ini kinongrim house name arja khatra. Hadu tu upor badon ke ne ke bagi ong ke New Hope di Addiction Center ane. Te ke KJP Assembly kala shim ya ke singi pun ba iman kala day upor ini ba in shift no. Ya, ke office ke jami syapo IGP halor tu menungrim bakalong ke cakap ke babian. It is still a prime area apo ke sosilo but agak juga por kalong ke cakap ke bakaloi day halor tu kita ke nungrim ba hawarja khatra ke KJP Assembly Executive Committee ke shim ya ke negerai ban shift lane ban Taino ikade building ne. Taikane lashim ada special business session. Kebalong lagi haunai be arja khatra. Dalam bagi ni sinan kebun kebalang kelayang dan bagi cingke. Leng kita cingke. Ni ia jingjob juga gospel. Akan ni kali kasi jantia be kejongi. Balang bagi ni sinan baru kebelik no. Ni don ke office ni dik mau kan but hawang adon na haga de kam dur dor ke sistem tamuta ni iya ke jingkap ni ya jong kinong tre ke ni pada chong sundang bak kam da ni long shu ka bai ko jikia nama ada chong sundang gun kita taru di bawah subuh menurut alak si baru kong lebih tenang. Dari ang yo nei ba milayo ante ya kenega office bat mai kumne ke magadong bapa beli ke kesini ke office bat yau mau nong rim jongka. Dari kenega office ni kalau nak pet lalu ni kamera lalu cukup yo ba dulu kalau kembali ibit ibian. Setelah pendon ketemu ketinggalan kan di bandang penbiang, lengi bakal long siapa kabar kelut tapi kau ikia kabar kinong tu juni kimbe cannya iyo iwe don lagi jong di kamera don kamera motor sekretari bang patudon abang yawan si office ndai si shong orang report no de long siapa kabar ngina ban tenda ayu yo blay nama ada di snake ke tinggal rengkan ke jengku ada penyo ini dia kena office dapat mai angin ot nangit makani gas ni kan sarung lu akan tup sakkan mau jingrate sirban bibili jong kabalang gitu ni haksnem hajar jo kaban salong alislam kaban wan baru mengiru sehingga akan sepau gitu. Bahasa dunia kan kesini, sepau entah, kalau kata sakkan mau, agak bagi kun kiksi jengiru, in saya pada boleh in.
Saloman ulate bagi kon jong ublay hagagin yo jing ay bajing kerku jing isnay lay untesay